Halo, selamat datang ke podcast Pemansang episod yang ke-6. Sekali tu aku bergulai ngau siku SSO ke megak nyerumbak bakal ke seberang tu tadi aku bising ngau berandang ngau siku SSO nya Tuan Jamal. Lalu kali tu bala peninggal aku buat YouTube serta peninggal aku buat TikTok, buat Facebook juga. Hari belala kak ninga cerita begini kak nyadi safety personal. Jadi safety personal tu nya mayu pengawal start hari safety coordinator masuk guys site safety supervisor jadi ke safety and health officer. Dan dalam segmen tu, dalam episod tu aku pergi sama megak berandau mai kita bercerita begini ke jalai kita tahu ngambil pengawal nangkup pengawal jadi safety and health. Jadi ngagai bila kita peninggal ke seruran mendiang ke podcast Pemansang. Jadi podcast Pemansang tu bakal itu aku bisik kelainan mimit senentang orang ke sponsor. Jadi sponsor ke terubah sikit rekumpul lah siku dealer public gold. Jadi kita ke berminat ke nyimpan emas, ke nabung emas bergulai dengan public gold, kita boleh kontak aku lah. Aku angkat ke nombor aku buat dia. Lalu sponsor kedua ianya Thinkers Hub. Thinkers Hub lalu Thinkers Hub tu ia bisi dekat ngemansut ke City channel channel ke bernama Tech 5 Think Safe dalam YouTube tu megak. Jadi kita kekak nemu cerita kesiliat tentang safety and health. Tahu ke nama-nama tips-tips bukai dalam safety and health, kita tahu subscribe ngakai Tech 5 Think Safe. Okay, so sekali tu kita ngai masa jam kita kat berkelalang ngau sikut temuai aku ianya boleh mudah keterimpu mana introduce keterimpu dulu. Okay, alright, thank you bro. Nama aku David Baring Jakes, and aku tu actually one correction, kalau jadi SHO dia tu berdau renew lagi dan aku pursue different things lah. Dia tu remain as a OSH practitioner tapi dalam kategori lain. For example, lebih kepada training, advisory, consultant. And then aku akan minta ampun dulu bahasa Iban ku nanti pas lah. So basic campur-campur bahasa English. Nada ngawak tanya bahasa Iban nada yang jadi masalah nanti bahasa Iban kita nak tu terlancar tadi. Utai ke paling penting tadi nama info ke dekat di pantai kita dalam podcast tu. Cun, right? No problem. Okay. Nah, bukan nama lawan bisi kedak balau peninggal tadi. Mantai kati ke nak puas hati dengan aku lah udah nama memang jaku cuba campur-campur ke bisa jaku Iban, jaku Reputih, jaku Melayu ke segi style kita bahasa Sarawak tu memang campur-campur orang bukai. So asal bakal pada nan tadi asal message nak datai. Betul. Ya banyak mah kedekat kita asal kita nemu nama tu kedekat daripada kita tu lagi. Ya betul. Okay, jadi boleh padahkan hari ini background tahu ke okay. Buah milih safety tu tadi. Okay, actually kan podcast tu pasal berkini kan jadi OSH practitioner lah in general. So aku nerang ke pasal diri kumpul dulu. Sebenarnya perjalanan aku dalam dunia safety tu ya nak direct, ya nak terus. Udah aku habis form 5, aku decide kan itiak ke aku peminat dalam muzik. Jadi aku ambil advanced diploma in music studies. Langsung ada kaitan dengan safety. Udah aku ambil diplomanya, lalu aku gawat City kedai muzik berkucing tu. Jadi penjual alat muzik, classical instrument, bakal violin, piano, cello, dan nak besi di cikgu muzik gak ngajar drum, nak besi perform club malam gak, nak lihat duit lebih ya. Betul. Macam-macam nah. Macam-macam. Kelimpah hari nyual jadi cikgu, jadi gak performer. So pulai ke soalan non tadi, nama aku milih safety. So dalam tahun 2014 girlfriend aku mainnya ex-girlfriend lah, dia tu dah jadi bini aku. So ia baru grad dari IPG Semarahan, lalu jadi cikgu. So aku dah 5 tahun gawak. Ia baru start gawak. Gaji dah tinggi dari aku starting dia, lepas BC degree deh. Soalnya make meeting lah what to do. I'm going to continue kerja tattoo for the next 10 to 20 years. Okay madah
it's not good money, tapi maybe my situasi aku, my personal situation, the things that I do, nak cukup. So aku tanya lah, asking around, mesti tanya dengan bini aku ni, Amadah, mesti cousinnya suggest, why not nguji safety. Safety gawak show mayo duit masuk, aku apa lagi tinggal apa masa mayo duit on aja nan mu tai banyak. Jadi aku baduk hari tempat kerja dari PK Panjai main game biar deh. So memang biasa dari PK Panjai. Dan ngambil khusus SSO hari Nayosh Bakucing. Nayosh. Berapa lama? Aku ngambil ke full time 21 hari. 21 hari. Sebenarnya bisi option lah ambil part time. Aku nak tu ingat apa durationnya. Nanti part time kayak every weekend Saturday Sunday berkenyak tahu nanti kat nemu lebih lagi atau visit Nayosh website lah. Nayoshnya is National Institute of Occupational Safety and Health. Okay. So dah ambil khusus harinya, then people madah mesti ngambil exam. Belum tahu step by step deh, udah ambil khusus exam mesti 4 paper. So ngambil 4 paper je. Orang madah anang ngambil 4 sekali susah. Aku pun dah kak berguai bang laban udah. Ni banyak umur banyak ke berumban 20 lebih lah. 20 lebih. So advance diploma aku 4 tahun. Okay, and then gawak 5 tahun. Udah 9 tahun gawak. After form 5. So close to 30 lah mainnya. Okay. So masuk dalam kelasnya and then ngambil exam. And then nasib baik BC lecturer ini yang ada okay for your workplace assignment WPA paper 4 nya. Ngau ya lah ya gawak ba Kuching Port Authority banyak Mr. Nicole Edward. Okay. Jadi jadi mentor aku mayo ngajar ketika how to observe risk, ketika advise orang, ngagak high rec and all these technical things yang sebagai background music. Memang nada experience kosong. Music tu berlagu, rindang orang, ngajar orang. Lepas dah jadi safety and health officer, masuk agai industri, masuk agai construction. Betul. Begini kak blend utanya nah. Begini kak blend utanya. Well, mai aku decide ke meninggalkan my previous job. Aku decide okay, sebenarnya maybe I take music as a hobby, as a passion. Tetap lagi bisik banyak lagi bisik band aku. So aku nerang masih yang pada aku bisik change direction. Aku mungkin pasal take a break sekejap lah. Sedap pun okay je. Main-mainnya vokalis kami pun dah offshore berapa tahun deh. So nasib sedap pun support. So udah ngambil examnya, fail paper 4, repeat baru. And then after that lepas. Tapi antara quit first job and boleh job safety, mesti smart setahun ke lah. So if I'm mistaken 3 bulan antaranya after kursus and then exam and then kursus and then workplace assignment. So 3 bulan practical KPA. Udahnya pun bernasib baik sedap bala bos dari Konsortium Bumi Putra Consultant Kuching tu mesti beri peluang aku practical baru dia. And then badia aku ngagai sedap pun project site. Memang nanu mutai lah. Daripada katinun ka advice kita from your background of safety, nak PPE kan basic lalu baca bukunya agak fresh mamat. Anyway, I'll touch on that lagi lah. So after that is lalu just keep applying for jobs. Keep berdau boleh. So in the end untuk boleh income. Gawak bapa kawan aku. Speak easy. Okay, speak easy ba waterfront Betul. Mainnya gawak speak easy, bartender malam, siang hari ngigak kerja. And then finally in 2015 bolehlah sangkut one interview with my next mentor Mr. Roderick Rentap. Sepengalaman setahun sepengudah tinggal ke pengawal jadi apa tu bidang muzik. Bidang muzik lah. Around new kat setahun ya. Yeah. And then my first job dalam safety ni Bak Semalaju lah, as a HSC supervisor. Okay. Yeah, so udahnya. Then belajar mimit how to jadi safety, to box talk, safety induction, walkabout, ngagak report and all those things lah.
Jadi tanya semua detail as a safety. So nanti explain buat itu. Nak cukup masa apa podcast kita pengawal safety. Betul. So anyhow, long story short, hari kosong tu HSC supervisor ni kalau jadi equipment machinery inspector, jadi triple S, jadi SHO akhirnya pada tahun 2019 lah. And then after that jadi SHO buat company Siti, pulai ke Sarawak, mainnya aku gawak after Bintulu gawak buat Pengerang. And then decided to try out training. Lepas aku bedak, kami hire orang for training. Macam best je. You know, nibuh turun alai panas. And then doing a lot of training. And since background ku jadi cikgu lah. Yeah. So that is my story. Tapi for each person yang mungkin lain. For example, dia tahu let's say habis form 5, not interested to jadi safety. There's a few things I recommend lah, right? Number one, nanti non bisi masa. You definitely have masa. Baru bisi form 5 lagi muda, relax loh. Definitely bisi masa, nanti bisi kemampuan, ataupun bisi orang sponsor, father, mother sponsor, family sponsor, company sponsor, even better. Ngambil degree in OSH. Ambil degree terus. Ambil degree. Tapi of course ambil degree, you start with foundation apa semua kan. Ataupun boleh ambil diploma, basic college pakai Fajar, Bamiri dan Mayoh College ku start dari diploma, basic yang start ambil degree terus. Maka aku tu, for example someone like me yang kat tukar industri, tukar pengawal, it's still possible. Nayosh basic offer course, dia tu OYK SHO, orang yang kompeten. Triple S, SSS, Site Safety Supervisor, ataupun non ambil yang aku paling short course-nya Oscornet. Correct. 3 hari if I'm not mistaken. Betul. And dia thought the scope sangat luas. Because even SME and small enterprise company pun perlukan. And then because of the pertukaran dalam OSHA recently in the past few years, require industri bukai also to have all. So jadi safety tu bukai minat nak coverall, alukin pergi betul. ke laut kin. Nak semesti kita terus ke laut lah. Yes. Boleh berengkah hari buat darat tu dulu. Yes, definitely. Okay. Dari dah bercerita tadi berkini Nuan hari transisi, jadi siku musician, jadi nyentuh ke jadi safety personal tadi. Dalam maya-maya pengawal jadi safety tadi. Nama pengingat ke paling dikenang Nuan lebih mula-mula jadi safety sebab kalau lebih lagi TBC pengingat buat interview ke? Ya betul. Aku dengan ex-colleague Gerald. So kami with a manpower supply company. And then agi gawa Bintulu mainnya. So Gerald yang jauh orang dulu because basic city company nama Sangkiu yang ambil hari manpower supply dengan kami gawaknya. So siap visit project sebagai subcon dalam P5 package 5 steam cracker complex buat Pengerang. Main con mainnya is Toyo lah. So yang dulu ngosidak ke Pengerang kin set up. So sebagai trainer. So visit datai surat dari main con, kita benung set up the office, tapi ada safety. So asalku dalam tim kami nya maybe the management kurang faham the kewajipan lah. So nganjong aku jadi safety dia. Baru datai, baru terengkah, baru masuk udah site induction baru masuk berapa hari datai group sida main conpo safety 2-3 kereta. Semua kena jaket merah turun. Siapa safety sini? Saya. Okay, you mana you punya yellow book, you qualified ke jadi safety? Apa yellow book bos? Baru terus kena tarik memipu site pass. And then sudah mendah buat kami recite lah. So anyway, that was a scary experience. Tapi sidak pun faham, sidak beri chance. So instead of jadi HEC, jadi triple S, leban certain position, contohnya safety health officer, site safety supervisor, nak tahu sengapa ambil positionnya.
Betul. Ya, mesti OYKSSS, OYKSHO, nombor sertifikat mesti valid kompetensi. Boleh mendagai peninggal nama arti OYK tu. Orang yang kompeten. OYK, orang yang kompeten. Ya, hari DOS lah term baru. Subak, orang yang kompeten, SHO, Safety Officer. Green Book korang. And then for triple S is Yellow Book. Ya, aku sebut Yellow Book tadi lah. Yellow Book tadi lah. Kalau banyak orang bala peninggal ke kena kalak dengar apa tu pengawal kita jadi safety tadi. Dia nak nemu reti nama te OYK. Yes. Jadi OYK tu kira bakal sijil vocational lah. Vocational kita yang naik kereta. Bakal license. Yes. Because tanggungjawab kita as a safety is kita perlu advice. Advice pekerja, advice management, merhati ke cara sidak gawak. Tapi nak oleh advice ngapa? Ya mesti nitih ke rules and regulation, nitih ke akta, nitih ke peraturan and all that. So ni ke buah mesti bisi lesson lah bakal kunan tadi. Lepas bisi ke kedak nembiak ke baru graduate dari university, dari college, sidak ya bedau registernya di OYK. Okay. Jadi boleh kendak tanya advice. Contoh jadi safety and health officer atau jadi triple S buat tapak bina. Nanti bedau register dari kompetensi. Nak tahu manggai jawatannya? Nak boleh. So anyhow, it's not so complicated. Sebenarnya setiap kejaya bisik pemula ya. Ni aku bedah tadi. Bisik orang yang start dari degree, bisik yang start dari diploma, bisik yang udah start pengawal bukai lalu menyimpang bakal aku tadi. So peluang aku kemudian paling low cost, cost efficient tu aku depan aku nak mayo duit dia mayo income mainnya, I take Banayosh. And ukai madahnya murah is nak mana actually is recognized. So ambil khusus dia ambil exam mesti lepas, and then so kita boleh refer to DOSH Empu guideline lah, about website DOSH apa requirement untuk register sebagai safety officer. 3 tahun atau untuk bisi diploma nak salah aku 2 tahun. And then nanti bisi degree something else. So it's semua requirement buat dia lah. Atau bedak dia aku ngai explain mayo gila ngai ke salah jako. Kena saman DOSH, salah information. So kita check di rumpun website ni. Semua orang boleh bedak lah bawa website-nya. Yes. Ba Nayos nah. But Nayos boleh medak apa jenis khusus besi dia. Kemaya ya besi khusus buat dini laya laban Nayos tu ba whole of Malaysia. But DOSH laban DOSH tu enforcement. So boleh medak requirement rules and regulation dia lah. Okay. Alright. So ni tadi dah bercerita pasal kenangan, kena imbus, apa lagi baru amat. Udahnya bakini nuanyu nemu lagi pengawal dalam safety tu bisi mentor ke ngajar nah bisi orang ngajar ke actually maka pada aku tadi aku sangat menasihat baik maya aku ngambil khusus Banayosh, salah satu trainernya Mr. Nicole Edward. So mayanya is the safety officer of Kuching Port Authority. So yang ada for workplace assignment boleh datang ke Kuching Port lah, apply dia. Aku nak ke diri mainnya bisi 2-3 ikut yang sama kelas aku, kami tiga practical dia lah. Second mentor aku is Roderick Rentap. Roderick Rentap Robert. So ia pun bisi kaitan dengan tinker tu lah betul. Main idea is coming from Ria lah. So SHO maya aku first start gawak bersama laju subak. Basic shutdown ba Tokuyama polycrystalline plant. Jatuh saya ku nak lagi Tokuyama aku dah nemu apalah nama dia tu. Tapi bahasa Melaju lah subah. Lama ya tahun berapa 2015. 2015. Okay. And then udahnya bisiga minto hari mai aku masuk. Laban ku ngau ba shutdownnya udahnya bisi gawak lebukai dan ngau sidak baru ba pengerang. Then ngau toyo belajar lah. So harinya then it's not personal mentor anymore. Apa yang penting sebagai safety, ukai certificate.
memangnya membuka pintu Ya, lah. sertifikat buka pintu. Okay. Yes, certificate buka pintu, tapi dalam bahasa ribai, bahasa English, certificates open the doors, but your attitude and what you do once you're in the door will decide whether you stay in the room. Betul. Right? So salah satu karakteristik yang penting sebagai safety is adaptability. Nama adaptability bahasa Iban lah. Ketika nyebutnya dia delebak ke diri. So non mesti nemu kati cara to adapt to different situation. Laban penguat safety tu ukai minyak minyak bak construction aja. Ya. Main industri bukai manufacturing, offshore, drilling, processing, shutdown, civil work, ladang exactly. Mayo jenis. So kadang-kadang mayo kita apply job, especially bab pemula ya. Kita nak boleh pilih. Ya. Kini tunggu orang jom kita. So contoh aku gawak firstly with the manpower supply. Bak sama laju shutdown ke? Shutdown. Dan ya bisi penguat bukai bak train 9 mainnya. Dia nyok ke train 9 ke sama bak Bintulu. Dan bisi keperluan bak pengerang. Dia nyok kian ke? Dan ya then is macam-macam lah. So there's even different category bak construction. Civil bak kepada aku tadi. Piping, structure, equipment installation, confined space, electrical, macam-macam industri, macam-macam jenis kerja. So nanti non tanya aku tadi pasal my experience. Okay, sebenarnya aku ajak yang random lah. Aku bisik ke kawan yang this is to how to say madah, just because non bab industri bukai, if you thinking about going into safety, it is still possible. Bisik kawan ku siku, ia bisik diploma in IT, and then somehow maybe ia nak boleh mayu peluang bak kucing dalam dunia IT lah, long time ago lagi baru. So bisik offer, dengar bisik offer apply kerja sebagai steward. Nombor pengawal steward offshore. Nuci gari ngaji bakal housekeeping lah. Housekeeping bak bilik. So nya cara ya kat pergi offshore laban ada kaitan IT more or less bak offshore. Tapi labannya landia bercakap English. So Maya bisik gawak ngo company orang putih, bisik bala safety dia. So ialah selalu berandang was dia, selalu bertanya. That's another thing that's important. Nanti kat belajar mesti rajin bertanya, anang malu. Betul. Okay. So bertanya saya nama penguat saya sebagai safety. So tidak pun take interest laban nama kerja sebagai steward, tapi English non mana? Nak sitik pasal for people especially dari Sarawak tu lah. Some of us we speak English very well. So adanya sida advice ya untuk ambil berapa kursus pakai NIBOSH contohnya. So for international you can take courses like NIBOSH yang recognized international. Nanti kat gawak luar Malaysia. Buat Malaysia tu kita requirement DOSH. NIOSH also DOSH or third party yang recognized by DOSH. Anyway, menyimpang sekejap. So back to his story. So udahnya ambil kursusnya semua. Then dia offer, dia boleh offer kawan sudah lah. Sampai dia tahu company luar negara lah. Offshore. Yes. So nanti nasal aku last aku dengar earning euro ke USD ke. Besarnya. So kali 3 kali 4 lah. Something like that lah. So ni cara ya. Mai agak safety yang aku temu kalau gawak berkilang. Ada kilang. And then the kilang shutdown. Tutup lah. So dia bisik apa BSS, VSC something basically package break So bisik yang kena untuk tujuan bukai. So a few of them kena untuk belajar pasal safety. And then bisik yang mana caranya, bisik yang jadi triple S with client, bisik yang jadi HSC manager dah dia tahu, bisik yang dah jadi trainer juga. So macam-macam lah, macam-macam kerjaya safety tu lah. So yang paling penting dia tahu, if you see the trend I'm not trying to say that safety tu kerja senang, anybody can do. Tapi it's about adaptability. Nanti nong ngasai diri, I can adapt to any situation, ataupun kat cabar dirempu. Boleh nguji ke hutai baru, kak belajar, bisi semangat kak belajar, and then bisi confidence tu jakung orang, and mayo bertanya, then tahu nguji sebagai safety.
Nanti non jenis pendiam, nak berani bercakap atau keluarkan opini. Introvert lah boleh kok istilah dia. Sikit pedas mimit lah. I've seen a few colleagues ngobala kaban jenis introvert jadi safety. Susah. Not susah impossible tapi susah. You limit your scope. Jadi safety personal tu nak kisahlah SSO Triple S atau ke SCC coordinator tu. Perlu kendak kita bersosial ngau bala pekerja lebih kita gawak. Tahu ke bisi takat, bisi limit kita sosial antara pekerja ngau atasan kita. I think okay minat safety aja, tapi in dalam setiap ruang pekerjaan, biar yang office ke factory ke site mesti bisi limit lah. Leban nanti non terlalu berkaban ngau sidak workers. Kalau ada situasi itu, non medis ke advice sidak ya. Betul. Tapi okay maksud ya anak berkaban ngau sidak ya. Betul. We need to have a positive relationship. Leban kita dalam position to advise buat tempat gawak. Maya dah hangkah helmet, udah habis jam, udah lock out, jalan cerita lah. Betul. Right? So mesti bisi limit dia. Even with management. Nama aku buah safety tu, ya stand aside. Ya nak contribute to progress directly. Contoh kami nak ada control machinery, nak ada control manpower, nak ada control finance, nak ada control administration. We are advisory team, and then kita akan beri nasihat. We also akan memberi training. Kita beri kesedaran, guidance. Basic certain areas, yang kita boleh take action, consequence management and all that. Tapi that's not the main point jadi safety. Nanti non minat kat jadi safety lawan kat ngano orang ataupun kat tulis saman bisi department bukai lah untuknya yang ngana uniform warna birunya orangnya masuk sikit begau yes nya lain lah pengawak ya. Okay. Jadi penting agak bisi sosial, penting agak perlu berandau dengan orang. Jadi bakal orang ke baru lepasan lagi nambiak school nak. Right. Ia masuk dalam bidang safety and health tu tadi. Tak kisahlah nama position dia. Okay. Ia ngasai ke orang ke gawak tu, nyu tuai ria, nyu rambau apa ya? Mayu harga bekerja nah. Ya. Begini, ia sebagai orang baru masuk dalam industri, nanti bakal nyemak orangnya terbisik ngerja penyalah. Begini cara ya kak negur, kak beri advice ke bala sedap pekerja lah. Okay. So that's soalan yang sangat mana because cara paling mana is nemu apa limit dirempu. Nombor satu, non nemu tendak pengawak ianya. Right? Pasti kat nemu dulu pengawak ya. Kati non kat nemu. So dalam construction for example, bisi istilah method statement. That is document di mana semua cara kerja bisi tulis dalamnya. Okay? Tapi nya tebal lah kadang-kadang. Second thing, document is hierarchy or job safety analysis. Dalamnya mesti nerangkan nama pengawaknya, nama risiko, nama action yang patut digagak to control the risk, to lower the risk, nama PPE, and then siapa in charge. So nya guiding document. So sebenarnya non pergi secara butak nan motai. Uji macam tu ingat dulu lah. And the second thing, okay, bila menghadap situasi berkenyak, tanya dulu. Ai paci nama gagak non sarito ni. Let's say lah ya ada yang kena helmet. Okay, non anang terus paha tak pakai helmet. Nya terus kap gaduh bah orang. Jina dulu ai paci atau ai bos ke apa ke nya up tu cara nak nanggoya lah. Nama gagak non sarito. Ketengah ngagak cangku parit contohnya. Angat sarito ni. Ya me angat tu ya aku. Then okay, girl. Then muka sepatutnya nanti angat kita kan nak topi. Tapi nama aku nak bedak topi nak dikena non lah. Because nanti nom jaku mana punya. Angkai bisa amat gana ingat. Ya maybe lap peluh sekejap. Nak ingat ke? Ataupun ya nak comfortable. Nanti ya nak comfortable, then ask nama kebuah. Because
PPE and tools patut fit to the job and the person, Ya. not the other way around. Engkau yang nak sesuai, ataupun udah lama bisi rosak ke, kadang-kadang dalam helmet dia bisi harness, Bingkai je patah ke ni. exactly, ataupun nanti yang mesti nak chain strap, kadang chain strap udah lama so ya loose ke. Ya. So pusing balik, the answer to that question is tanya. Tanya dulu lah. That is your way in. Because dalam non bertanya, non belajar pasal situasi orangnya. People will feel the connection. Betul. Nah, pengawak dan sarito. Angat sarito ni. And then non just indirectly tanya lah. Biasa nanti angat orang nak topi. Tuan. Kemudian nanti nak. Kena ingat kini. Kena cara madah dia. Ya. So that's much better for relationship. Lepas kita gawat berprojek, okay, seminat sehari 2. Ya, betul. Kadang-kadang nanti non hari pun mesti 2-3 tahun. Nembuk ke projek. Habis projek yang tadi, bisi ke projek baru, temu yang baru. Maybe. And then nanti non dah lama lah. Kadang-kadang non dah orang hari, contoh hari supervisor, hari foreman ke next project ya, nikit ke. Then nikit ke baru. Nikitnya. Ya. Betul. Hanya kebuah mesti kak nemu ke ngelara dah. Nemu nama situasi orang. Yes. Jadi banon po tuan. Kalau nak nuan abak situasinya nyentuh ke sampai situasinya tegang, bisi orang tak puas hati. Lepas kita lepas nang lara. Selalu. Lepas terus terang kumadah. Dalam kumadah, the proper way is to bertanya apa semua. Minyak tahap kesedaran aku later on. Maya aku pergi muda subak baru start lah. Panas baran. Lain cara aku tegur orang, terus terang kepada. I'm sure some of the viewers nanti kalau medak aku buat side subak lah. Maybe 5 to almost 10 years ago, kadang-kadang cara aku tegur orang pun sikit nak betul. Tapi aku belajar. Aku ditegur by my kawan-kawan. And then how to say, okay, terus terang kepada lah. Bisik kalau maybe you were there at that time. Bisik barbecue rumah kawan aku, Kuching Sarawak tu, aku dah mulai gawat hari pengarang dia. Kemudian kawan si sanut tu yang nak baju company scaffolding. Non gawat company tu ke? Aku bisik medak company tu, mai aku gawat berperang semua. Aku bisik dia meh. Aku kenal nonton, kan nak kenal aku. Pihak. Siapa nak kenal nanti non perak orang dengar satu pipe break. Aku dah aduh. You know, those kind of thing memang bisik regret bah. Ya. So it made me think, okay, I really have to think about cara komunikasi yang lebih mana. That's why kumadah tadi certificate banyak semua boleh buka pintu. Tapi for you to stay in the room, depends on what you do with it lah. Yeah. Penting mat banyak. Okay. Pulai kita tanya bukai lah. Okay. Sepemanjai dah jadi safety tu. Nama progress ke udah diasain. Progress ti besar. Hari nus bepun clear. Hari kusung tak nemu tai. Tak nemu tai ketemu music mah. Hari kusungnya nyentuh kereta. Nama progress ke paling besar. Ya udah diasain lah. Progress paling besar I think I can say is dalam tempoh 10 tahunnya. Again aku akan remind penjalai semua orang lain-lain lah. Tapi dalam let's say 2015 until now, lebih kurang 10 tahun, hari kosong, all the way to HSC supervisor, equipment machinery inspector, Triple S, SHO, HSC lead, and then new bisik peluang untuk gawat on a corporate level, kira jaga projek di Malaysia, dan bisik gak dianjung orang training ba India, visit a factory over there, bisik gak ngagak audit ba Thailand. And then to now working closely dengan Tinker, ngagak training module, jaga orang pasal business development, and then engaging with client, engaging with HRDC, engaging with DOSH, CIDB, motor licensing, involve with ISO, for example ISO 45001 ya pasal safety, OSH MS management system, and then involve dalam Take 5 Think Safe. I think that progress kan, ya bakal how to say, nanti non nanya aku, aku baru berengkah. I have no idea what to do. Target ku mainnya
ambil kursus SHO, aku kat jadi SHO aja. Kat kerja aja. Yeah, but that's also okay. Yeah. Because that's the beauty pasal career tu. Yeah. There are mayo aspek. Even dalam contohlah dalam training, no boleh jadi ambil kursus train the trainer, no boleh ngajar hari safety induction, working at height, specific into different things like hot work awareness, ataupun lebih mendalam lagi with a few more certification, boleh ngajar macam AASP, authorized standard person. Correct. And then macam-macam dalam training. Dalam safety pun bisik, okay, of course site safety supervisor SHO, tapi bisik kat yang scaffolding safety, you know, and then bisik lifting safety supervisor. So it's very wide, very wide. And ni teh nuan lah, nama minat nuan mainnya, nanti nuan minat something, lebih bertanya Okay, right. Okay, mana matnya tadi? Hari kusung nyentuk ke datuknya kira bisa pelasar ke cukup teguh lah dalam hopefully lah ke dalam safety and health tadi. Jadi tu soalan paling dikerinduk dengan orang lah. Okay. Kita berengkah jadi safety tadi. Berapa gaji kita ya? Selalu orang nanya berapa gaji jadi safety? Berapa gaji jadi safety? Okay. Actually it's sangat-sangat luas. Ia berkaitan with your industry also. Because budget hari safety-nya depends on the industry. Contoh industri bakar oil and gas, mayo keperluan, mayo standard, mayo rules and regulations tidak perlu nitiah, and mayo set up and machinery and all these requirements. So mayo there's a bigger budget there. So that means gaji pun maybe bigger, tapi non tahap po mental your adaptability, your information, your training background experience pun mesti match nganya. Bagi aku anang mendak gaji dulu. Anang mendak gaji dulu. Nanti non baru start kan jadi safety. Ambil peluang masuk dulu. Right. Semada ya hari ambil degree diploma ataupun ambil kursus pada aku tadi, nguji je. True story from me, first gaji aku jadi safety HAC supervisor untuk shutdown baksa Melaju tahun 2016, RM10 sejam. RM10 sejam. So kali berapa hari? 30 hari full. Okay, I'll touch on that lagi. So RM10 sehari. So I think usually it's around 10 jam sehari is that, and then nanti lebih banyak bisa OT lah apa semua. So happy lah aku. Lepas end of the month memang tinggi ke hari the previous job I left. Sebenarnya. Okay, about 30 hari gawaknya. Maya non first start dari safety and even encouraged to for continuous education and moving forward. Selalu volunteer. Because kadang-kadang orang bulan depan bisi musim cuti. Contohlah bakal 2026 dia tu bulan depan is Chinese New Year. So memang bisi public holiday. So siapa kat stay back, siapa kat pulai, we need at least 2-3 orang. Nanti lagi single banyak, or even if you're not single but you want to learn, try to be orang yang pertama volunteer to stay back and you learn more. Ataupun volunteer untuk orang night shift. Contoh night shift aku paksa jaga orang agak radiography test, X-ray. Aku normal type pasal X-ray. Then orang cerita pasal the radioactive thing lah, boleh agak all the danger everything. Boleh mandul lah. Exactly. So takut gak, tapi try different activities. Try to stay back, try to do more. Macam Sida Rodrick push ku subak mai aku first gawak mesti seorang tu project advisor untuk Sangkyu. Umur orang Jeputnya udah lepas hari retirement age. So project advisor Sida ngasuh aku jalan dengan because hari pagi akan jalan ke site, then pulai lunch, afternoon kami bisi progress meeting ke site baru, then come back.
So akan advise the company, advise the project manager and his team on the technical barang. Yang perlu sikut safety ngau untuk advice on safety. Dan aku baru start. Siapa ke ngau I think apa namanya? Anyway, it's not important namanya. So semua orang takut. Kini buka advice dah lah, ya project advisor berapa yang pun experience. Orang tuanya. Orang dah pincian kakak kerja baru. Arti ukai orang calang-calang ya. Exactly. So kak pun dah. Okay lah, aku volunteer. Volunteer and paksa rela sekali lah. Tapi aku not regret because banyak belajar ya. Betul. Ya orang yang sangat humble. And so Maya bertanya lah. And Maya lose weight Mayanya. I wasn't always this big. Maya lose weight laban Maya telefon log around 18,000 step, 20,000 step. Kami shut down about one side of the plant. Semua the whole thing, Niki turun gate apa yang tu tangga apa semua. Good experience. Jadi dalam sepemanjai Mayu utai kenanggul cabaran, ukai mina hari accident aja. Hari segi requirement ke kalau teriat kadang-kadang untuk ke kita susah ke advice company kita. Bisi dah non asai give up, asai ke putus asa asai. Bisi more than a few times actually. One is bila management sangat-sangat kedekut. Contoh, so basic city project tu banyak aku kai SHO, aku ada HSC lead. So projeknya dah Maya bekerja. So dah limpas 1 juta safe man hours. Nanti kat nemu nama hotelnya oleh Google safe man hours. Okay, so biasa basic celebration lah Maya orang gawak. So man hours maksudnya siku gawak untuk 10 jam sehari. Nanti 100 orang gawak 10 jam sehari, kali ganda semuanya lah. So propose to management, maybe kita yang agak t-shirt ke, nanti nanti budget paling-paling pun some small celebration agak banner, print certificate. Orang usually workers tidak rindu bedak besi apa nama project, besi logo company, nama sidak ya nombor IC, achievement bangga. Pun nak di approve. Okay, muji baru 1.5 million nak di approve. Project tu terlalu pedis, udahlah delay, nak dia mayor budget. Sampai 2 million man hours not di approve, 2.3 man hours. Jauh amatnya dah. Not di approve. You know what happened? LTI. Bak man hours berapa? Almost 2.5 million. LTI. But we never celebrate. Management dah nak ada budget. Then after that jadi isu besar lah leban company international mainnya. So investigation of course on the ground. LTI nak balat kayak macam nyau putus lengan ke apa ke patah belakang. Very small incident. Tulang pun nak patah, ya fracture. Tapi apa-apa insiden asal dia masuk dalam kategori LTI nya, report as LTI lah. Betul. Nyak pun the SHO under pressure to not reportnya as LTI, nanti boleh kita influence informasi dalam reportnya. Tapi aku advise gaya, you do what you can sleep at night. If you can sleep, nanti boleh pulai rumah tindok jenak, nulis report berketuk, you do lah. It's your license on the line bah. Non-pool registration competency bah site tu. Dia je advice aku. Aku pun jadi ke influence decision one. You right what you think is right, because it's your decision. Non-SHO registered to project tu, you take responsibility. Okay, so he went ahead with LTI, which is susah lah. You want to go this way that way, asal bisik accident. Sikit stress. Betul. Okay, terima kasih ke kunci yang tadi. Jadi kita pula yang cerita bukai lah. Kita dah cerita pasal penyamai, pemedis. Kita nyadinya safety personal tu. Lalu kita udah nyadi safety personal nak ngira Triple S safety coordinator atau ke SSO. Kita ikut nambah ke penemu ke tempo. Bagaimana cara kita ikut nambah penemu ke tempo? Let's start hari pun dulu, hari kosong lah. Contoh saya baru habis form 5, bisi hati ke joint safety, and then nak nemu apa ni industri safety ke apa ke. Actually sebagai orang Malaysian, kita boleh kena latih.
E-latih. E-latih ke e-latih? Tahu Google lah. E-learning. Bukan e-latih. 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 Boleh Google e-latih. Ya, under HRDC. HRDC is Human Resource Development Corporation. So website-nya non boleh register profile untuk free. Nama aku buat register profile because bisik mayau-mayau khusus di offer dia yang mayau percuma, bisik yang berbayar, and then bisik yang advance of course berbayar agak lah. And then tidak salahku khusus dia bisik dalam bahasa English, bahasa Mandarin and Tamil because it's a Malaysian set up, right, by HRDC Malaysia. And nama aku baru mention ya, non boleh belajar in terms of awareness, just light topics. You can learn about construction, computer programming, yoga, bisik safety and health, apa nama tadi, even investment, macam-macam lah. Advice dia how to ngenak Canva for design. So it's sangat mana almost zero pembayaran lah. Aku pernah almost zero because of course non perlu alat untuk access to internet, and then access to website, tapi pembelajarannya free, and they take place non impo. And then mayau khusus harinya you can get certificate of attendance. Nyak ke buat mesti basic profile awak ke basic nama anuan information about certificate-nya. That is one way. Another way is nanti non dah masuk dalam dunia safety, non ka upgrade di rempu. Let's say non jadi HSC supervisor, bedau jadi triple S lah, bedau jadi SHO. So non beda apa minat non, nanti berkompaninya non jaga kerja sivil, dan non beda lah, okay, non ka belajar pasal apa dalam sivilnya, ataupun non jaga basic dalam confined space ke, lifting ke, scaffolding ke. Boleh nanti bisi peluang, bisi masa, bisi cukup duit, register basic level 1 scaffolder, mayan non cuti ke, or register for lifting supervisor course, register for basic rigging and safety. Mayo cara jadi utanya kena ngangkat ke value diri impo lah. Value diri impo, yes, very penting. And then also increase your knowledge. Betul. Because ingat, nanti nonggi baru, ada experience. Kati nong ka advice orang deh. Betul. Kati nong ka advice rigger ke sama mau ngapai, apa you know what I mean? Betul. Kati nong ka advice apa nama tadi crane operator, buat pun dah borak apa semuanya. So berkenaan tadi pasal because aku kalau experience pak site lah, crane operatornya is dia operate crane many tower. If I'm not mistaken, lagi kena sistem hydraulic minyak, mechanical, pneumatic crane. Ianya dah berumur, udah retired lama dah, dibaik pula because for special reason lah. How you gonna advise somebody like that? I mean, kita pun nak nemu. So nyak aku ambil khusus berkenyak. Another way is mayo bertanya about orang. Excuse me. And akak mention tahun tu 2026 dalam bulan April, basic Sokwa Job Fair. Sokwa is Sarawak Oil and Gas Workers Association. Sarawak Oil and Gas Workers Association. Tidak salahku bulan April tu 11 bulan 12 bulan Pak ILP Miri 2 hari hari Sabtu, hari Ahad. ILP Miri saya kubah area tu dan dia lah Miri dan so bisi company akan buka booth, and then bisi walk in interview. Tapi setakat tu beda nemu apa company, so nanti kita nemu, maybe you can Google or ngigap pak Facebook Sokwa lah, Sarawak Oil and Gas Workers Association. So opportunity dia non beda apa company yang beda ngigap pekerja. So nanti non contohlah dah ambil khusus ORS coordinator ke, triple S ke, SHO ke, ataupun benung igak pengawal, maybe project dah habis, memang bisi qualification, please come to the job fair. Berdatai. Orang ke baru habis sekolah tak datang juga. Tak datang bedak je. Bedak nama pengawal sidak tu, nama company tu, you know. So it's because it's open to all.
Right. Kami pun akan bisi dia RSP Tinker as a training provider, and then bisi a project that we will introduce lainnya. Okay. So ngagai kita sidak ke benung ngigak pengawak, anang dak datai pengawak job fair Sebuah job fair 2026 ya. Okay. Sebuah job fair kedekat diatur ke kena berapa bulan tadi? 11 ngau 12 bulan. 11 ke 12 bulan lah. Ya. Di ILP Miri Tudan. Okay. Ya. Alright. So tu tak boleh kita tanya ke Prudi lah. Okay. Bisi pesan ke bala pendengar podcast Pemansang. Okay, nanti not interested, bisi minat kan jadi safety, we welcome you. Memang bisi kekurangan competent safety, bisi kekurangan people, orang yang dalam bidang safety. So peluang memang bisi, especially dia tu Sarawak with the current state government menuju ke apa namanya 2030 kita mesti maju, right? So with all Maya project, you can see ART project with the Sarawak Metro, you can see even Air Borneo lagi baru, of course they need safety juga, betul, right? And then Petros, and then projects under project bakal SCB, even Petronas, Mubadalah, macam-macam memang berguna because there will be continuous work, and then bisi industri yang akan buka project construction, bangunan, macam-macam bisi. Betul. Jadi ngagai kita bala nambia tahu ke orang ke udah bisi pengalaman dalam industri, macam-macam industri lah. Nanti kita jadi safety. Anang tadi tu anang sanggup hati lah. Anang kita nyebut tu anang khawatir kerjaya jadi safety tu nang segi bising lah. Nang segi bising. Hari pihak Tinker bisi pesan. Hari pihak Tinker, nanti kita akan nemu lebih lagi pasal working safely atau kursus-kursus yang sesuai kat start sebagai safety, ataupun nanti non-trainer yang kat work together with us, ataupun anything you want to ask pasal Take 5 and Think Safe cultural change program, atau visit our website and drop us a message there. Kami pun contact details visit dia. Office kami bak TT3 Thinkers Hub, bak Kuching Sarawak tu. And then maybe we can leave contact details bak underneath here. Aku dah nombor ni bak screen tu somewhere there. Lagi ngatur repetisi kanan ke atas baru. Okay. Alright. So lagi bisa tekat pada highlight. I don't think so. Dah mention quite a lot. And okay, Ana takut bertanya nanti kat jadi safety or anything at all. Ana takut nguji. And then especially in safety input job na mesti be adaptable. Adaptability tu maybe boleh dia belajar. Macam dah, kini aku tukar itu, jadinya dari itu. Actually you can. Kita sebagai manusia tu actually sangat mujarab. Very kita we are blessed with many capabilities. Janji non kak aja. Janji kak. Exactly. Right. So nyajak lah sesi podcast Pemansang tu bakal kesar itu. Alright. Engkau hari tika datai bisi topik bukai tika debai. Aku dekat ngau ke baru lah. Sure, no problem. Okay. So nyajak reku hari kami duai. Bertemu baru kita dalam episod Tika Datai.